Pilantang Aldo, mig palualyang kapabaluan ng Metropolitan Cathedral, patungkol kening metong Facebook account, makilag yung Howell Suarez yata, alayang among, fake ya, uling FB account among Howell, ining metong FB account. Lalto, ating ginamit o gagamit, aking lagyo ng among Howell, yung outgoing Vice Rector ng Metropolitan Cathedral, ami talagang Parish Priest ng Our Lady of the Holy Rosary, Bulacos, masantol na. Naman ba yan? Kapilan pa mo naman, yamong Bogs Moraleja, migpo siya naman, king FB account na, natin niyang pepal tong metong solicitation letter, anong no, yung makalagyo, pero pirma. At itang solicitation letter, amanwa ng among Bogs Moraleja, gagamitan ng panyawad sawop, ikit kaya naman kay metong Facebook, may paskil. Kalupa ing solicitation letter, aliwaya lagwing pari, gagamitan diya kayang aliwang lugal, pero itang pirma, kalupa itang pirma kitang among Bogs. Sobre nang sabihan, aliwa mo yapong Bogs yung gagamitan na nung tao yaman ini, metong yung tao o grupo la, at pang aliwang pari. Kimbagi, aga na kako. Malambat ng panahon, anyang bayo kong pari, may destino ka rin king Salapungan Candaba, at meging Parish Priest ng Senyor Salvador Parish king Salapungan Candaba, Misa Naeldo, abalo ko, gagamitan dyan naman pala yung lagyo ko. May paintagon, metong ka rin sakop ng parokyo, yung king Barangka Candaba, yung patron Santo Niño. At yung kasing grupo, balang dakal na rin itang Buklod Santo Niño, dakal na yata reta, ba nung patita may gamit. Sasabihan ng sulat, mag-solicit at pagawaing chapel ng Santo Niño. Pero ako yung makapirma, na pirma. Misan, minuli ko habang gitarining ka na akong kamag-anak, yung kapatid ng iba pang boy. Among nga, may kabisita kami Misa Neldo. Mag-solicit lang. At kay ba't niyang sabihan bing pangunakan mi yamong Ronnie nga, paluban mila, nabisang lungo bangga king mekolo. Era siguro inisip, ining libandang compound, yapin ng compounding pamilyami. Era siguro inisip na may pabandala ka rin ng kamag-anak ko, kasi pinyang bali, yung kaya kami. Sabi ko kang bapa ko, sana ako, pedo ba nyo lo, minawas kong pulis, kasi naman tutuita gagamitan ding lagyo ko. Kuning may akala ko na lang. At ito namang kaklase ko dati seminaryo, kaya ang panahon natutuloy king Holy Cross College, king Santa Ana, atin mo namang dinapit kaya't mag-solicit. Niyang lawen ng solicitation letter, higit ng lagyo ko. At sinabi na kayo mag-solicit, akaklase kay yamong king seminaryo, balo king pirmana. Ang gamukit ang mekoy. After 6 months kanito, migmisa kong mete king Dolores. Metong ka rin sinimbo, lepita na ako. Among atin pong mig-solicit kaya kami Misa Naeldo. Same letter. Mag-solicit, pagawang chapel ng Santo Niño, king kanong parokya. After 6 months na ito, niyang abalo ko ito. Ay po, tutuitang ako. Ing punto, ating taong magloko, ating taong magkunwari. Naking ebanghelyo, dimdam tamong, may ngamano yung gino ka rin kayang alagad, manginlag kayo ka rin propetang eto daratang la, kaya kayo, makabalat kayong tupa, dapat king kamatutwanan, aso lang gubat ang mga bangis. Bala mo siguro, mala anghel itsura, pero mala demonyo naman pala, panugali. Makatakot uling, pwede tamo palang mipahamak. At pota, nung etaya apang inlagan, ingamanwa na ning ginong meto nga propetang eto daratang ya kasi, makabalat kayong tupa.
Dapot, ing totoo, aso ya palang gubat, ang mabangis. Anya, akit tayo ing meto nga paganakakening may basang ebanghelyo. Magitasang mapanyuri, uling ating magkunwari. Sasabihan na naman ng Ginoo, akilala yula, king dapat da. At piyakatimid na, makapang nagtalkawaring ubas karing bonggabilya, tigos karing dapdap. Ali, ing mayap adutong mayap ya bunga, dapat ing marok adutong eme pakinabangnan abunga. E mamungang marok abunga ing mayap adutong at ene man mamungang mayap ing marok adutong. So mulit-muli, kailangan tamong suryan, itang dapat ang maging dalan ban kanita asurita mo nung magbalat kayo yamong tupo ing meto nga tao o nung metong ya palang asong gubat ang mabangis ang malyaring nung etaya panginlagan mi pahamak tamo at mi pakarok. King kapampangan teksto, ketang gulot ating makabiling kapigaganakan kaniting Aldo. San Paulino ning Nola. San Paulino ning Nola, karin king bansang Fransya, may rasing pami katago na may kasarili ang pamilya. Pero may yapa ng ginamit, ing kayang pibandyan at penyaup na karing pakakalulo. At ketang panahon na kaya bening pamilya linipat ketang lugar Lanola, makanyang may kilala ing kayapan, king kayang biye, kambiyaning kayang pamilya. May kad rin na ring tao, king pamanyuri do, king meging biye ng San Paulino ning Nola at ning kayang pamilya. At lang kaya pang ikit kukuri. Anyaking banantaw di, tinanggap yung papuri. Ang gamuketang meging dalan itit, mayalalian timong metong obispo. At miras itang panahon na ketang kaya pang kukuriking pangatawon ng San Paulino, sinuyuyo emuking kayang pamilya at may pakayap, pati na rin kayang sasakupan. Iti mekad metong yang masanting apaganaka, watutu paganakaning Ginoo, ating taong magkunwari, nga kailangan mabiyasa tang sumuri. Pero kimeto nga banda, pakikwanan tamo sanang ibing papuri, lalo na't nung king balang metong asusuri tamo, itang kaya pang kukuri. Ato yaning paganakat panagkat na iting kapag masusyan. Kaniting panagkatatanaga, asana pakibatan tamo, king saup at grasya ning Diyos. Magitang mapanyuri, nang ating magkunwari, dapat mamiyang papuri, king kaya pang kukuri. Bininyagan tamo, katanting bininyagan makirake tamo king mission na ning Ginoo, anting metong pari, ari, ang popang propeta. May kadadwa na ning Ginoo. Emo'y manginlag karing propetang eto to. Nunay ita mo mismo, magita mong propetang toto, king pang magkapilit tamong mibebye, mit mong kayapan. At kawang sa sanang San Paulino ning Nola, kambening familia, pabustan tamong ingkayapan yang luntong kukuri. Naman ketang manaya tamong papuri. Nunay, itimetong yamong mekat pamigatagon. Ban kanita king biye. Potang di nga diwang tao. Susurian diyan naman yung kekatang nga tao at akit dang etamo magkunwari. King pa magkapilit tamong bibiyemit mong kayapan. Patating kayap at ating kabanalan aluntos ang kukuri. King kaya katamong pamibiyebye. Pailalam nga ni, king kaburianing Diyos, king kaya katang kapagnasan.
Ingeta mo mi pahamak, mi pakarok. King kaya katamong pamakyabe, karing balang taong akakayabe king biye. Lalo na't paganakaning Ginoo, kailangan tamong manginlag, karing propetang eto to. Magbanat kayong tupa, dapat king kamatutuanan, aso lang gubat mga bangis. Kaburihaning Ginong, alis yan tamo iting kapahamakan. Dapat migit lalo na, nung maging propeta tang tuto, ipasyag tamo, ing kaburihaning Diyos, panalakaran tamo, ing katutuan, at king pamagkapilit tamong, ing kayapan, yang manatiling kukuriking kaya katamong pamibiyebye. Mekad, etamo mo tanggap papuri, nun migit lalo na, ing lubos tang mipakayap at mipanwanan, ang ganaking karinaning Diyos. Metong makalungkot mo ka rin ng kinuwento ko, ubat pati pisamban, gagamitan daring aliwa. Uli na munitang pansarili ng kapagnasan. Karagula bagay, sanang gamitan tayong pisamban, para king kakayap ng balang metong. Kasanting sana nung gamitan tamo yung kasalpantayanan, ban kanita ating kaya pang kukuri, at pakikwanan tamong maging propetang totoo. Banpotang ding aliwa, suryan ding kaya katamong biye at pangatao, akid sanang magpakatututa mo at magkunwari. Etala kailang lokwan ding balang metong patining apong Ginoo. Pabustan tamong ingkayapan. Anting bunga ning kaya katamong biye. Yang maging patuto, king pamagkapilit tamong makirake king misyon ng Ginoo, monting pari at ari, nuni anting propetang tuto, nung nutamo papasyag at patalakaran, ing katutuan, kambihan na ning kaburyana, ning apong Ginoo. Kailangan tang manginlag, karing propetang eto to. Nya, paganakaniting kapag masusyan, magitasang mapanyuri, uling ating magkunwari, at adwan ng grasya ng Diyos, ban kanita makibat kay ning panagkatatanaga, ning kaya katang pamigunam, magitang mapanyuri, ning ating magkunwari, tapot mamiyang papuri, king kaya pang kukuri.